na atenase abna sije machi ya aye nyame adom enfrem na odako sije abna na metiase mate na metiase the Bonkrata no aba mehu se wafa daybreak the Bonkrata no em se nkrata no ba kura me hu dwaso story bi em se interview a one nanake Debbie okay Debbie we A plus you know one of the papers and daybreak so nano memenda na ochi yes eno so nanake oh okay eno so na me nim say na ochi oh I see nti ye nam krom me kada satie for fanche me voice no normal fanche me na o shede break da bokata imo CJ chese na K oye MPP communication team member national o se galamse no mine pese yakono ebewie peye na ayadwuma o mampani e wosudi kase na ono suggestion de mampani ni say eba no chief of defense staff IGP ene ye security mu no omo a womo di bia na wosoro pa omo na ema authority no ema order man ye adwuma no ombonde wo so omo 6 months na on form to probation say 6 months no sa security mpanyifo ni na ema entu galamse ase ansa no omanyo mo confirmation wose se mampani timi take sa decision na within 6 months galamse beye abakose mo Ghana na ke no kan say so mama mampani abomudin ya ne o mabaya CDS ne IGP ni ade no nka on task wom emom sa asodie ni say omo endi galamse before their confirmation and to him no akabeboa ama omo de aniedin eni anibre ebe fight sa galamse kuno wose eno ane solution no sa futuwe na ke wode ma na ado aka magidi say ebeboa o yese ore finance akofa yenchi sa won enti dia wakan se mpanyifo de djuma ne beye yia na nka ya hwese dia ebeko okay na CJ edanchen so a Ridge Hospital and Sensembebre no an fifiri hon mo eba wo mo kire mu say contract ho nsem sikadie dwumudie ni ade yoko ahyase ya o chasing crofo e wo honom de bokata yi ede mu amane nyina aba wonsaka daybreaker obekenkan na de na CJ boss no de hawk de bokata Jason Sam Jumadie soa na ora Kwame Asare oben yadodo na friend A+ eba ye na wotwe twam na wode nsem bi batuja e kire se de enti amagalamse ho nsem ehri ekwa ye ka wo galamse no MPP4 ene hye kire omadwen so mo ye de agu mampani mahamani mase tomato mo gumu ye galamse dindindin na eno ene wakeka na adwen bi pa e de akire MPP4 e wo de hog de bokata yi ne fa etoso enso na wode enchimu aba na Gomwa Central eno di nijuma ese emrase bedwani na wonde ya wose de onim no waka omo pese omo painti omo mampani mahama black na Ghana fo nyina ntu waka wose speaking on Adom FM Jason Sem na A+ emeki sa claims no omo chese eno achi so no osanso allergy ye ese ase nkrofo amanyofo bi epego di bi dia bonebo eno so wode mu nchemu aba na sije da bokata yi mu na no Reverend Team na omo chese wo say all the details bi flight ba ye baby ekofa ye say na a develop fort ni ade no wo chese ensaba ye Felix Ofosu kwache de betu dwa no enye no kre eno achi nso no wiem sem bi so asade betutu mu no enye no kre nya Ghana baby a sa wiem che ne nyina Ghana ejino obi man so airport eno okotwa de ba ye ehun sama kwaye bebre the hawk da bokata no abo emu ama ne nyina ewo ha na mama fa won the overseer the bokata ye nim ha sei good board na omo chese ebabaye economic game changer ya Ghana ehia Dr. Kasia to forcing eyoswafo a wo shoman sikasem so eno de ensem yi atudwa ewo ha no nti ebo amane ni nyina na NDC omo professional forum founder Uncle Sampiale
CJ Odaha ono so watona nanom ewo ense do awona de ba ya yesumwa ye bobo ho ano ene ete serious MPLA ono so waka nchinagu obade mfom nyina kra ensie ye no momoda brepa emayen kosisi ebesia hia biem se bibisa ho ewiase na chia na ehuna ho akwan ti de overseer de bokrata anim no na yera okuje tabla kwa friend na first minister ene ebo amane se professor na Jane Opoku Masije na Dr. Fortune Fuse na onko na homuje se like ne ho ye ne mom no de enim se onko 3 weeks break na onfanko home na fi omato ani dwumadie so ti professor na Jane Opoku Agyemanfoni eda hasei da bokrata yi emu amane eno no CJ mame fa wo enko eye Daily Graphic da bokrata mu ene okunu ni nankasa na womo ekyerese aban eba no prospecting licenses your modern small scale miners no si ye won be kaya last time on komo eba ye bebre na na kase ko man no e woni sika e wo so man na kasa tumi ye prospecting no for magudie bia o man ne wo no aban na kasa tumi ye nti wo ba sa wo beje nim se ye ma Adom FM studio ye nim die wo mu ene ye de ma wo na ye kasa wan kasa ko ne ko tutu ko mo boko he ehe ne wo nti no ena se no ye rahima no ama Kofi Boa Minister of Lands and Natural Resources say womo jai so womo ema prospecting license abnaba ya ma license ko na ko hwehwe ba bia goduwo we afa ho details bra na ye hwe ho akwan no womo ajai the issuing of prospecting licenses no eyo de small scale miners no oso majai na so ka so wajai so de small scale miners na ne krakra ne sen large scale no mo so ba be ne large scale no mo de womo to so ba ye anasa ho komote senti de bokata yi ebo mu amane nyina na ase egu so anso etwen se eye abedwako a oso afo no ehwe yakone abadie so eto mo se mo hwe no mo nya regularization ene ensakraye airline na esi kwan ese untumi nyifa okada enya commercial activity Ghana no ombeye mo adwuma wo mo cheso ma seti okada ho hyehyeye foforo ene ehumra e de aba wo mo de ebeye adwuma nti obi a wuchi okada eye motorcycle anasa tricycle ye okada ibi no wo betumi aye ewo bra wo do ho Adom Transport Union eno no ebeka say eye tricycle transport union no wo do ho Adom bi ebeka say ye license commercial motorcycle so na ewo se wukita the bokata ebo ho amane won saka na wakenkan de odi abani bi amame na omo eche se ba no ye timba so a ye export ediko EU no a CJ womo HS parliament ba be hwe ho protocols no ene ade na emu amane ne emu nchemu no ye se anhwe ya ye export license no oman Ghana ye belusi ya ye hwe se parliament so be ko ho asetena na omahwe mu hyehyeye de omo de ba be hye mu kena ene de no so eba abeboa Daily Graphic de bokrata nchemu bia wode aba na mabobo so no na CJ me de obewie ewo the National Enquirer emu Foreign Affairs Ministry eno mo chese afibia eba no edan a ye han a CJ ne adan emu sam rent no a $15 million eni sika ekokodim Ghana se eni sika so afibia no $15 million eni sika emribi etwemu no ya na emusifo a wo mo amabodo so no bia omodo beto be bia ombe ye adwuma ne ade $50 million eni sika oman no edishim da bokratai ho amane na nana oye bampo ado yo no eye chief of staff deputy ena CJ watch se aban no ani brabre so beko dwumudie keta se kankan ne pro no oguso agamba bi ogina wo mo ebeko no pepepa Ghana fankasa ebedi ho adanse eno edaha na yes good job the next one agboja na ede ato contractors anim so we dey ka boss contractor titu ni local contractors no mukita adwuma mo no nyade aban ebegu omadwuma aban be so mokena no mato aso ye adwuma na no mo ye no se de be na ebe serve o manfa wo sampotem a na wo so mu enyemu emfaso se CJ de bokrata ya eba ya no pai tawtaw no ano na mabobo so ama no ma memfa wo si na mena sepa ene ebra wanya